kumele si-include but yabo mfethu masikhuluma ngentombi yaMoses Bama bonke labo bantu basekhaya abazi ngisho into engizenzayo yabo ngale kwaloko mfethu into ade ngizoyicela ukuthi kube kwesimeni sakho bras yabo because vele lento le ine traditional healer phakathi yabo mfethu sidila lana abantu abanjengama zangoma mfethu abenza into yabo so mina mfethu sengasikhuluma naye umjida sibonisane mfethu ukuthi senza kanjani hamba zonke mfana izangoma ezikhona la emhlabeni yimngede umuntu okwazi ukulapha ngiyakwazi lo so iyona into ebangukuthi ngize into because bengengizwe nefunwa kube bengizokwazi kodwa le ya 10,000 asiyisuse mfethu ayiyenzi sense because intombi yakho leya anilobolene anikhokhelene intombi nje naleyo kufaka abanye abantu abangahlangene intombi yalo mfethu beyichithela nayo ayihlangene ukusengazithola manje ihlabeka ngendlela engaqondakali udade wabo ke usayivirgin ngene impela ke ngimdingayo ukuze ezwe lobuhlungu engimzwile ngesikhathi sengitholile ukuthi usenje ngabona ukuthi ukushuthe yonke lobuhlungu lobo mfethu ngihlale ngisole ukuthi khona izinto ezenzakala azangiduduze lenja le yazi mfethu bafethu yabo mfethu bafethu ngiyacela mina bafethu ngiyacela ingazifike kude kakhulu lento bese sibambane ngezandla cela mfethu silungise mfethu uyazi ukuthi because yona into bangukuthi sifike la okay mfethu ngalivuma iphutha lami yabo manje ngisesimene esibi because of izenzo zami yabo kodwa bese into engicela kuwena bras okwakho kusimple mfethu okay ngiyacela mfethu ngiyaxolisa mfethu yabo ngempela into engiyenzile mfethu plan ukube kuthiwa ngoba phela bengisola phambi kwakho hlezi wena umuntu ongisizayo ngiya-investigator la ngithola lutho uyangilekelela ngeke uthole lutho bafa ngoba iqiniso belasho yena okay and yona bras into adibhlungu akulula usifisa ngakutshela ukuthi lo muntu omthandayo ngenhliziyo yakho yonke owabreakwa yimina umchopha kumanje yabo angeke ngikwazi ukutshela lento leyo yabo because uyazi yabo mfethu impilo esiphilayo manje kwesinye isikhathi manje mfethu yabo ulele endlini umuntu uyavuka uyahamba yakomunye umuntu yabo so mfethu khona izinto ongekwazi ukumtshela zona omunye umuntu njengoba ngisho mfethu ngiyavuma mfethu ngisephutheni and ngisephutheni elikhulu kakhulu and abantu nabo ngicathi bazobona nabo abantu kusicala intwana ibhedile yabo kona vele ngilenzile iphutha because lo muntu bengingasathandana phela nje bengimsebenzisa ngesikhathi engifuna ngaso yabo so into engicela mfethu ukuthi nje mfethu ngcono sikhulume ngokwenyanga mfethu sikhulume ngomuntu okuyena mfethu okwakusiza wathola lempahla ukuthi ukwazi uyifaka la kwintombazaneni sikwazi mfethu ukuthi sixoxe bese siyayiqeda mfethu ngiyacela mina siziyonda ngicela ukuthi mfethu ngola ngizokhuluma kanjani ngokujahe kona ukukhuluma kanjalo ba asili laba hayi muthi ukubheda la uyabheda bafasili angithi uyazi ba futhi la asili solongezi kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unolanga asikho-ke lapho silungisa nje indaba yakho silungisa indaba yakho mama ubuthi wemfowethu yona indlela ekhuluma la ndlela ekhuluma ngayo usifebe yes Febele mina usifebe kwaba yiphutha lenzeka ngalo iphutha lani lelo uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba ma asimlinde chaza simlinde achaza uzotshela bonke abantu wangifebela ehlisa umoya selokasa labo banomama kaze ngiyiswa lento empilweni yami lentathu uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga so abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine-stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi awudli ekhaya ngoba into oyifunayo uyayithola ngihlalela ukudla uhlalela ukudla ngihlalela ukudla ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlele nokudla ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni ngoba phela awufiki wena awubuyi wena kusho ukuthi khona la uthola khona ngini inkinga yakho kulamba embedeni nemali ngiyala akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi uzocomplaina ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle khona nyakazulu Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele yes baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo uNkulunkulu creator ngendlela yabona ke lesiphe iyangithusa ke leyo ke manje iyangithusa yonke lento bethoza ngayo manje iyangithusa nje ngoba lento ilula siyikhulumile lento yangenza ngendlela ngikhuluma ngayo mina
ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngiyilungisa uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina uyazi ngithanda kanjani sendo sami uyazi mafa kwami ngiyithanda uyazi kwengane ngikudukeze nje phambi kwengane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubhlungu yini vele ni baba ngithi mina ngikhathele bengitshela ukuthi uzohamba ukuyeke leyo nto ukujabula embhedeni hayi you understand shothi ke sesingaqhubeka mhlambe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami abangani yebo kade uyindoda yami sesiyabangani ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu ngoba wena kodwa inzondo sewuyicreateile already Okay, so uzawuthini because ndizawugula egqibeleni. So manje ngeke ngoka nikwazi noma ndimunca khona nizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenzisa condom? Umuntu wesifazane bazela ke ngizothini ke ngoba isikhathi esiningi bayizela. Nayo udadewabo. Uze wafika kumina engenzela izinto engayi understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngiyifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shothi manje uyavuma ukuthi sizoqala ukujima iperformance yakhe emgwedeni sa right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu so iyona into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlambe is aduye ukujima Because mina ngiyakuthatha ukuthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuka izinto efridge lalela ke ngikutshele uyabona kumyeni wakho uyabona umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lalela wena wawungwashisa amaphenti akho wena usesikhathini that's why ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba uthi uhlakaniphile ayi ngale leyo ngumile bathi leyo ngane ngumile nayo lapho ngene ekhanda eqinile ngoba abuza kahle kolini ngichazela yonke into ekhanda eqinile na ningaloko ningibonela la ngibuza indaba le yaleyo nto le ningaloko ningibonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngonza ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu wakweba mhlambe lengane yangakhulu ngabe namanje uphinde futhi umdlalise umama ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye Ngocabanga nje nceke yami zonke inceku niyabhebhana nani niyabhebhana bathi mfowethu bathi ngeke Nyambozi hlala phansi Nyambozi uhambe waqala kuyena noma kunjani Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambozi njani mina lona ngazama ukumsiza incane into yakhe ingaka ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke isiyavuka ke manje usezongihlambalaza sawathola amaphilisi angithi wona lamaphilisi angenza ukuthi ngiphi uma usontoba akafuni ukulungisa amaphutha Okay asemnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwisho yini la ibone ngathi wrong nafuna nilungile into engishoyo lo masenza naye isex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina i-right kodwa into uthi angishaya mfethu ayikho right xolisa sisicela uxolisa i-right into uthi angishaya mfethu ngiyazi ukuthi Sisikole makhulu ngishaya uzobona nosifebe uzobona nosifebe Sifebe wena Sifebe wena uqamba manga hlala phansi uzobona nosifebe tshela wena uqamba manga Shaya phela uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesi adleni ngiyoyilethe ekhaya igcekeni ini ngiyolethe ekhaya ingane engazazi ukuthi zakhe ubiza ingane zami ngamafezandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamafezandlebe madlame yabo ingakho bengafuni ivese ngithanda mingabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini ingakho bengafuni uyiveza lento ngikuthande nento yakho kanjani izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya ichaos kanjani Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphena kuphi la ubukela khona le channel ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngethula uhlelo silungisa umjolo khona la ekhaya. Ngibona ngilana ke namhlanje ukuzokukhumbuza nje ukuthi le channel isebenza kanjani nalokuthi ishow engiyenzayo uyithola kanjani nini nangasiphi isikhathi. Uyithola Hayi bafethu. One more.
Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel siyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.